Oroboti ururikiranu ne ritko rya kabere ryo korobekana imeye county ya Nyamira nigo obotoererwa bokoenekiwa kegima ase arokanire buna emirobere ya kira ritko nigerabege kwiranirira yengubatkana n'uburendi obutingu obwabo gotingiwa ase ensemiyo kurengana no county commissioner we county eyo Onesmus Yata nigo aterona tibarigo kigwancha okorobekana kwenekiwa na otana nigo babekire ebitambukiro bisaine byo kwenekia omorembe ase county ya Nyamira muri keito job mangi noroboti urasu wikirano asiri tukolia kabere ryo korobekana iria ralitigo no muraibu ekyombe kya Azimio la Umoja Raila Odinga nigo twirige tambukiro gotarira chinsemo ao asorabu na nige bintu bigendete kuirana buna botambe maminchane wiki ya eta asokorobekana kwa bete okonene igegati abonjereri bakora obonjereri bwabo nikigali cyobosombi cyirana para ensemo y'oborendi nigo baba bagotingia mono oborendi asabanya nyimbo barekana chinsemo ao bagonchukana na elinde gotingia oborendi bagokwana n'abaliki bamangana maya abarayikorwa sebitago by'oborendi nigo baneke buna nigo batingiri oborendi mono na mimi niko tayari, tuko na maofisa ya kutosha kwa barabara kuangalia ni nani anavuruga amani. Sisi hatukutumia nguvu kupita kiasi. Caution the wananchi that we should not take law into our hands and we should observe the law since the residents here are law abiding. Nonyanigo mospidi we county enke Nyamira South Moses Kirong naenekia okorobekana nkwabete ensemo ya miruka asibabete bakongusana n'abasaitimia ibere. We received information that there were goons advancing towards one of our points at Miruka Market. But we managed to repulse them. During the incident, one of our officers spent around 5 ammunition. Ensemo County Commissioner County Nyamira Onesmus Chata nate bamba begete emeroberio elinde konekia okorobekana nkoyo naendo morembe nole aroro. Kwanza kuelezea wananchi wa Nyamira kwamba serikali iko tayari kukabiliana na mtu yeyote, awe ni kiongozi, awe ni kijana, awe ni mama ambaye atashiriki kwa maandamano ambayo haijaruhusiwa. Narwa ekuro entindi gochiase onde bwensi oyo lige chiguturubania omorembe unanachi koirerwa egetambokerio egetindi. Mira, unajua katika sehemu yetu ni mahali tumebarikiwa, tuko na mvua ya kutosha, kunanyesha sana na barabara kwa sababu ya runoff ya maji inaharibika kwa urahisi sana. Tukichoma ile barabara rami, hiyo rami itatoka na maji itabeba hiyo rami, hatutakuwa na barabara. Kwa hivyo mimi ningependa kuomba viongozi wote, hata wale wanaita hiyo maandamano, mtu asijaribu hata kuharibu mali ambayo inasaidia mwananchi. Hiyo barabara inatusaidia kusafirisha mazao yetu, kusafirisha sisi, kupeleka watoto wetu shule. Ni siku ya kufanya kazi. Watoto wetu wataenda shule aje mtu akienda kufunga barabara? Kwa hivyo sisi kama County Security Committee tumekaa chini, tumesema tutapambana na yeyote ule atajaribu kufuruga amani katika kaunti ya Nyamira. Kabisa hatutakukubalia. Na mimi ningependa kuona wale vijana ambao wanasawishiwa kuambiwa kwenda fanya hivi na hivi. Saa hii sio mambo ya maandamano, ni mambo ya uharibifu ya mali. Hiyo tu, na hiyo sisi ndio tunalinda na tunachunga. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi.